Lah mana liang teh asan yang liang tadi gorowong mah urang ngurek lain nama aduh aja geningan liang urek kang urek liang belut enak orang urekan heula ku aki ya. Tong ngomong kaleng belut Italian, tong ngomong gandeng belut urang bengket. Bismillahirrahmanirrahim. Buat nyangut ku aki dipadut berusut ki aneh kenaon aki kerngurek belut ngurek orang ngurek didinya ki aya buaya sia. Emang aya buaya gitu di dia? Ya aya tuh. Mana? Tuh. Halo sayang. Lagi apa? Udah mamam belum? Mamam dong. Biar sehat, biar gemuk. Aduh, aku karek apa suara buaya teh gitu nih.